Sveta mjesta u svim ratovima bila su nešto što je i samim ratnicima bilo sveto. Primjeri i prizori porušenih crkava u zapadnoj Slavoniji govore da u ovom ratu ni vjerski objekti nisu pošteđeni stradanja. Pakrac, razrušeni srpski grad u srpskoj autonomnoj oblasti Zapadna Slavonija. Grad pod kontrolom UNPROFOR-a sa dvije vlasti. Na jednoj strani hrvatska policija, a na drugoj strani milicija Republike Srpska Krajina. Ovo je Gavrinica, srpski dio Pakraca. Ustaše su ovdje zapalile pa srušile pravoslavnu crkvu, ali ni groblje nisu štedili. Ja, kao i ostali episkopi sa ovoga područja, ne mogu biti u svome dvoru, iako je traženo preko patrijarha i od gospodina Tuđmana, jer treba imati u vidu da u sadašnjoj Jugoslaviji, koja je preostala, 7 hrvatskih biskupa sede u svojim rezidencijama. I kotorski, i barski, i prizrenski, i beogradski, i zrenjaninski, i subotički, a ja eto i pored garancije gospodina Tuđmana ne mogu biti u svojom dvoru. Juče sam pokušao i ove vlasti njihove hrvatske su rekle da oni nikakvu depešu ništa nisu dobili iz Zagreba. Ili je to neka igra, to sad ne znam o čemu se radi. Ali eto, vi ste ipak ovdje često sa srpskim narodom u Pakracu i u ovoj zapadnoj Slavoniji, u ovom dijelu Republike Srpska Krajina. Vidjeli ste kako narod živi. Narod se još osjeća neslobodnim, imaju dosta teškoća i problema. Evo, vidjeli ste i sami ovdje na ovome području koje je Republika Srpska Krajina, ima dosta izbeglica i iz opština Daruvarske i Pakračke i iz Grubišno-Poljskih i ostale opština koje su već pod zaštitom UNPROFOR-a. Međutim, oni nemaju nikakvu zaštitu i oni ne mogu da idu na svoja ognjišta, ne mogu da se vrate, sede ovdje bez hrane, bez krova nad glavom, bez kreveta, bez pokrivača. Noći su već itekako ovdje u brdima hladne i tu su u pitanju i stariji ljudi i deca. Tako da bi dobro bilo se i o tome pozabaviti. Ima ih na hiljade ovdje u Pakracu, među samim Pakračanci koji su i sami vidite pogorelci, da bi tim ljudima trebalo i hrane i sredstava za higijenu. I deci će početi uskoro školska godina, nikakvoga pribora naravno nemaju gdje bi ga i imali. Dakle, trebalo bi nešto učiniti za taj narod, ali pre svega i iznad svega da oni dođu u svoje sela koje su sa one strane sadašnje demarkacione linije, ali pod hrvatskom vlašću. Čini se da ona druga strana namerno usporava taj proces, ne bi li se narod uvukao u zimu, u kišni period kad počinju bolesti, lekova nema, bolnica nema i tako dalje. Kako bismo uputili poruku svim Srbima sa ovog svetog, spaljenog mesta? Srbi su Božji narod i krstonosni narod. I nije ovo prvi puta da Srbi stradaju. Svaka generacija je stradala i mi više znamo za muku nego za dobro. Ja bih pozvao Srbe da se vrate svojim ognjištima, svojim pradedovskim svetinjama, da ih obnavljaju. Jer, kako kaže i pesnik, ostajete ovdje, sunce tuđeg neba, neće vas grijet ko što ovo grije. Sudbinu ove pravoslavne crkve na Gavrinici doživjele su i ostale crkve u Pakračkom kraju. Samo zahvaljujući ljubaznošću oficira iz UNPROFOR-a uspjeli smo prijeći i na hrvatsku teritoriju da vidimo šta je tamo prema Daruvaru i Grubišnom polju ostalo od srpskih imanja i znamenja. Uostalom i hrvatske novinarske ekipe sasvim slobodno krstare srpskim teritorijama Zapadne Slavonije. Ovdje nije bilo ratnih dejstava, ali su mnoge kuće minirane i srušene. U njima su nekada živjeli Srbi. Manastir Pakra, crkva u Siraču, parohija Bijela, crkva u Gornjoj Vrijeski. Svuda ruševine i paljevine, tragovi mržnje prema Srbima i svemu što je srpsko. A Srbi su vjekovima živjeli na ovim prostorima. Iako u zoni pod kontrolom UNPROFOR-a život ovih Srba koji su ostali na svojim ognjištima je težak i neizvjestan. Od silne demokratije ne smiju ni da progovore. Mnogi bi htjeli da se vrate,
ali su ih hrvatske vlasti proglasile zločincima i stavili na spiskove za suđenje. Hapšenja i protjerivanja ni sada nisu rijetkost. I napokon, evo nas ponovo u Pakracu kod Vladičinog dvora. Nekoliko puta je paljen, a sa njegovog tornja hrvatski snajperi i mitraljezi pucali su u Srbe. Sve što je ovdje bilo vrijedno ili je opljačkano ili spaljeno. Ostale su samo zidine i na njima ovakvi ustaški simboli. Pakrac i Pakračani čekaju neka bolja vremena. Čekaju više slobode i demokratije, pa da se ponovo vrate na zgarišta i ruševine i da ponovo obnove život. Iako srušene i zapaljene, srpske crkve i groblja ih na to obavezuju.